Leta ya Amerika na Irani bemeranije ku gahenge k'igihe cy'ibyumweru bibiri kagamije kugabanya ubushyamirane bwari bumaze igihe hagati y'impande zombi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iyi hari intsinzi yuzuye, ashimangira ko Irani igomba kwemera gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo ubucuruzi n'ingendo zo mu nyanja bukomeze neza. Ni mu gihe Irani nayo yemeza ko izemera guhagarika ibikorwa byayo bya gisirikare mu gihe ibitero byayigabwagaho bihagaritswe. Pakistani nayo ikomeje kwerekana ko ishyigikiye inzira y'ibiganiro ndetse ko yiteguye kwakira ibiganiro by'amahoro hagati y'ibi bihugu byombi ku wa gatanu Islamabad bigamije gushakira umuti urambye umwuka mubi. Nubwo Israel ishyigikiye aka gahenge ariko ntiyemera ko karimo Libani. Iyi ntambara yatangiye mu mpera za Gashyantare 2026 kandi aka gahenge gagafatwa nk'intambwe y'ingenzi ikomeye iganisha ku mahoro nubwo hakiri impungenge kwishyirwa mu bikorwa ryayo. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu. Reka tugaruke ku gahenge kemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ko guhagarika intambara mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare uyu mwaka 2026 isi yongeye guhangayikishwa n'indi ntambara yashoboraga guhindura byinshi ku mutekano mpuzamahanga ndetse n'ubukungu bw'isi bitanatinze kwigaragaza. Intambara yabaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran yatangiye gufata indi ntera nyuma y'igihe kinini hari ubushyamirane bushingiye ku bya politiki, umutekano ndetse n'inyungu z'ubukungu mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara ntiyagize ingaruka ku bihugu byombi gusa, ahubwo yahise igira ingaruka ku bihugu byinshi byo mu karere ndetse binagira ingaruka ku bukungu bw'isi yose. Kimwe mu byatumye intambara ihabwa uburemere bukomeye ni ikibazo cy'umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo nyinshi muri peteroli ijya ku isi yose. Hafi 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi yose. Uyu muyoboro wa Hormuz ni umwe mu nzira z'ingenzi ku isi zinyuzwamo peteroli n'ibindi bicuruzwa biva mu bihugu byo mu kigobe. Bivuga ko hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli ku isi yose binyuzwa muri uyu muyoboro wa Hormuz. Buri kwezi ubwato bugera ku 3,000 bwambuka ahantu butwaye ibicuruzwa birimo peteroli, ifumbire, ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Iyo uyu muyoboro uhagaritswe cyangwa ugahungabanywa, ubukungu bw'isi yose bushobora guhita buhungabana. Mu ntangiriro z'iyi ntambara, Irani igitangira kugabwaho ibisasu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Leta ya Isirayeli, Irani yahise ifata icyemezo cyo gufunga uyu muyoboro ku buryo amato yose yahanyuraga yahise arekera kongera kunyura muri uyu muyoboro. Ni ibintu byahise bituma ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga bizamuka cyane, bitangira guhenda mu buryo bukabije. Hari n'ubwato bwinshi bwavuzweho kuraswaho cyangwa guhura n'ibibazo mu gihe bwageragezaga kunyura muri Hormuz. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangira kugaragaza ko iki cyemezo cya Iran kibangamiye ubukungu bw'isi ndetse n'umutekano w'inyanja mpuzamahanga. Perezida wa Amerika Donald Trump yahise atangira gushyira igitutu gikomeye kuri Leta ya Iran. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Trump yavuze ko Irani igomba guhita ifungura inzira ya Hormuz, bitaba ibyo igisirikare cya Amerika kikayigabaho ibitero bikomeye. Nyuma yo kuvuga ibi ariko ntacyo byahinduye ku mugambi wa Irani wo kwihorera, kuko Irani yakomeje gufunga uyu muyoboro wa Hormuz ndetse ikomeza no kugerageza ibisasu byinshi ibyohereza ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Arabia Saudite n'ibindi bitandukanye, idasize na Leta ya Isirayeli. Irani yakomeje kwinangira no gufunga umutwe, nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afata umwanzuro wo gutangaza ko Irani ayihaye igihe ntarengwa cyo kuba yafunguye umuyoboro wa Hormuz kuko ubukungu bw'isi bwari bukomeje kugana habi. Nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro atangaza ko ahaye igihe ntarengwa Irani cyo kuba yafunguye umurongo bitarenze mu rukerera rwo kuwa gatatu ku isaha y'isa 8 ku isaha y'i Kigali.
Iri tangazo ryateje impungenge ku isi yose kuko nyine perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran nitubaha igihe ntarengwa yayihaye cyo kuba yafunguye umuyoboro wa Hormuz arimbura ubutegetsi bwayo bwose. Trump yabwiye Iran ko igomba kuba yafunguye inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose bijya hirya no hino ku isi bitarenze mu rukerera rwo kwa gatatu ku isaha y'isa 8 i Kigali. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Truth Social kuwa kabiri, Trump yavuze ko Iran nitubahiriza ibyo yayibwiye aza kuyirimbura yivuye inyuma. Ati ubutegetsi bwose buraza gupfa iri joro ku buryo butazongera kubaho. Ntabwo nshaka ko ibyo biba, ariko wenda birashoboka ko bizaba. Ku rundi ruhande muri iki gihe dufite ubutegetsi bwahindutse, aho abantu batandukanye b'abanyabwenge ndetse batari abahezanguni cyane ari bo bari kuzamuka. Ikintu cyiza cy'impinduramatwara gishobora kubaho, byose turabimenyera ijoro. Trump yatangaje ibi mu gihe hari hategerejwe umwanzuro w'akanama ka Loni k'umutekano ku bijyanye no gufungura inzira ya Hormuz. Abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano batandukanye bavuze ko iyo Amerika igaba igitero gikomeye kuri Iran nk'uko Perezida Donald Trump yari yabitangaje, byashoboraga gutuma habaho intambara ikomeye mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati, byashoboraga no gukwira bikagera ahandi mu bice bitandukanye by'isi, kuko nyine iyi ntambara yari no gukurura ibindi bihugu byinshi bifite inyungu muri ako karere nk'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Mu gihe isi yari ihangayikishijwe n'icyo cyemezo ndetse n'ikintu kidasanzwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagombaga gukorera leta ya Iran, ibihugu bitandukanye byari byatangiye gushaka inzira y'ibiganiro kugira ngo birinde ko ibintu byarushaho gukomera. Igihugu cya Pakistan nicyo cyaje ku isonga mu bikorwa byo gushaka igisubizo. Minisitiri w'intebe wa Pakistan witwa Shehbaz Sharif hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu Field Marshal Asim Munir bagiranye ibiganiro na Perezida Donald Trump. Mu biganiro byabo basabye Amerika kudahita igaba igitero kuri Iran, ahubwo hagashakwa inzira y'ibiganiro yahuriza ku meza y'ibiganiro yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran na Isirayeli bahuriye muri iyi ntambara. Nyuma y'ibiganiro byahuje aba bose nibwo Perezida Donald Trump yatangaje ko yemeye gusubika umugambi wo kurimbura Iran. Yatangaje ko yemeye guhagarika ibitero mu gihe cy'ibyumweru 2, ariko akavuga ko Iran nayo igomba kwemera gufungura inzira ya Hormuz inyuzwamo hafi 20% y'ibikomoka kuri peteroli bijya ku isi yose. Iki cyemezo cyahise gituma impande zombi zemera agahenge k'igihe gito. Abaturage ba Iran bazindutse birara mu mihanda bishimira ko ibitero bagabwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura bagiye kumara ibyumweru 2. Iran nayo yahise itangaza ko yiteguye guhagarika ibikorwa bya gisirikare mu gihe ibitero byayigabwagaho byaba bihagaritswe. Aka gahenge k'ibyumweru 2 gaje gafatwa nk'intambwe ikomeye ishobora gutuma impande zombi zigera ku biganiro by'amahoro. Pakistan yahise itangaza ko yiteguye kwakira ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta ya Amerika na Iran bikabera Islamabad. Ibi biganiro biteganijwe kuba intangiriro y'inzira ishobora kurangiza amakimbirane amaze igihe kinini hagati y'ibi bihugu byombi. Nubwo ari icyizere gito cy'amahoro ashoboka, hari n'ibibazo byinshi bikomeje kugaragara mu rwego mpuzamahanga. Ni ukuvuga ku ruhando, akanama ka Loni gashinzwe umutekano kagerageje gufata umwanzuro wo kohereza ingabo zo kurinda umutekano w'ubwato bunyura mu muhoro wa Hormuz. Uyu mwanzuro wari ugamije kurinda ubucuruzi mpuzamahanga n'ingendo zo mu nyanja. Ibihugu 11 muri 15 bigize aka kanama byari biwushyigikiye. Gusa ibigo bikomeye bishyigikiye Iran birimo Ubushinwa ndetse n'Uburusiya byawanze. Nk'ibihugu bifite uburenganzira ntakumirwa mu kanama gashinzwe umutekano buzwi nka droit de veto byanze iki cyemezo, bigaragaza ko kigamije gushyira igitutu kuri Iran gusa. Ntacyo byari bikivuze nubwo ibihugu 11 muri 15 bigize aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano byari byemeje uyu mwanzuro wafatiye muri Bahrain wemeza ibyo kurindira ubwato bwikoreye ibicuruzwa bunyura mu muyoboro wa Hormuz umutekano. Ni mu gihe ibindi birimo Colombia na Pakistan byo byifashe. Uyu mwanzuro kandi wari ukeneye ko wemezwa n'ibihugu 9, ariko kuko ari ibihugu bifite ubudahangarwa ntakumirwa byawanze, bivuze ko utakwemerwa nyine.
kuko ubundi kugira ngo umwanzuro wemezwe abanyamuryango b'aka kanama bahoraho bagomba kuwemeza bose. Ubu kutumvikana hagati y'abagize aka kanama byagaragaje uburyo Uburusiya n'Ubushinwa bigishyigikiye Irani n'ubwo ibihugu byinshi biri guhura n'ibibazo by'ubukungu bishingiye ku kuba uyu muyoboro wa Hormuz utari nyabagendwa muri iki gihe. Ibihugu kandi bitumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaza ko uyu mwanzuro wakabije kwibasira Iran kandi ariyo yagabweho ibitero bikomeye. Ibihugu bitandukanye cyane cyane ibarizwa mu kigobe nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byo byagaragaje ko kuba uyu mwanzuro utemejwe biteye impungenge. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Loni yahise ivuga ko inzira ya Hormuz igomba gufungurirwa abantu bose ndetse uburenganzira bwo gukoresha ariya mazi bugomba kubahwa. Ivuga ko nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo gufunga inzira ifasha cyane mu bukungu bw'isi ibishobora gutuma ubukungu bw'isi buhungabana cyane. Uhagarariye Uburusiya muri Loni witwa Vasily Nebenzia we yavuze ko bashyigikiye ko inzira ya Hormuz ifungurwa, ariko kuri ya mwanzuro wo ubogamiye ku ruhande rumwe ndetse ushobora kubangamira ibiganiro hagati y'impande zombi. Ambasaderi w'Ubushinwa muri Loni yitwa Fu Kong yavuze ko igihugu cyabo cyumva impungenge ku kuba Hormuz ifunze, ariko ko umwanzuro wirengagije impamvu mu z'intambara ndetse utitaye ku kurebera ikibazo mu buryo bwagutse, ahubwo ku kirya igitutu ku ruhande rumwe ari rwo rwa Iran ariyo mpamvu nabo batawemeje. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bigitegerejwe, intambara yari imaze guteza igihombo kinini mu bice bitandukanye by'isi. Imibare igaragaza ko mu ntambara yatangiye mu mpera za Gashyantare 2026 abantu ibihumbi byinshi ari bamaze gupfa cyangwa gukomerekera mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Muri Iran honyine nibura abantu 2000 bamaze gupfa kugeza uyu munsi. Muri Libani hamaze gupfa abarenga 1300. Hari kandi n'abapfuye muri Iraq, Isirayeli, Bahrain, Katari, Omani ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziheruka gutangaza ko hari abasirikare bazo baguye kuri ibi bitero, abandi bakomerekera muri iyi ntambara. Iyi mibare igaragaza ubukana bw'iyi ntambara n'ingaruka zayo ku baturage basanzwe. Abasesenguzi benshi bavuga ko nubwo aka gahenge ari intambwe ikomeye, amahoro arambye azagerwaho gusa mu gihe impande zombi zizafata ibyemezo bikomeye byiganjemo guhagarika intambara mu buryo bwa burundu, ahubwo bagakurikiza inzira za politiki. Mu ngingo zatanzwe na Iran zigamije guhagarika burundu intambara harimo gufungura inzira ya Hormuz, gukuraho ibihano by'ubukungu byafatiwe Iran no guhagarika ibikorwa bya gisirikare mu karere. Hari kandi ingingo isaba Iran kudashaka gukora intwaro za kirimbuzi, kimwe mu bibazo by'ingenzi byateje amakimbirane hagati yayo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, aho Iran ishaka gukora intwaro kirimbuzi gusa ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli byo bikarwanyiriza kure iki gitekerezo cya Leta ya Isirayeli. Nubwo ibiganiro by'amahoro bishobora gutanga icyizere, ariko amateka agaragaza ko amakimbirane hagati ya Amerika na Iran ari amateka amaze imyaka myinshi, ndetse abasesenguzi bavuga ko batiteze ko intambara yabo yarangira vuba. Ni amakimbirane ashingiye ku nyungu za politiki, ku bukungu ndetse n'umutekano. Ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa na benshi kiragira kiti, ese aka gahenge k'ibyumweru 2 kazaba intangiriro y'amahoro arambye cyangwa ni igihe gito cyo gutegura indi ntambara ikomeye? Ahubwo ese twitege ko ibi biganiro bizatanga umusaruro tukabona ibiciro ku masoko bihananuka ndetse na peteroli yari yaratumbagiye ikongera igasubizwa hasi? Iki n'ibindi wibaza byose bigomba gusubizwa n'umwanzuro uzava hagati y'ibiganiro bizahuriza bombi ku meza, kubera ko aya makimbirane nk'aya akomeye adakemuwe neza ingaruka zayo zigomba kugera kure nta kabuza kurutaho yatangiriye. Niyo mpamvu amahanga yose akomeje guhamagarira impande zombi gukomeza inzira y'ibiganiro aho gukomeza intambara. Kugeza kuri ubu kandi aka gahenge karafatwa nk'icyizere gishya mu gihe isi yose ikomeje gushakisha amahoro arambye. Naha dusoreje, icyo tubasaba ni ugukora like, share ndetse mugakanda subscribe. Mukomeze kugira ibihe byiza.